Uburayi mu buryo wakwita ubwikubagaho kandi shisha itabona ahubwo ari byo ubu baritegura noneho intambara ngo Uburusiya bushobora kwinjiramo n'umuryango wose wa OTAN. Benshi muri aba banyaburayi nabo babarizwamo mu gihe kitarenga imyaka 3 yonyine gusa iri imbere. N'ibintu ngo bidashobora kugera mu mwaka w'ibihumbi 2027 Uburusiya butararwana na OTAN nibareba nabi. Aho kandi ngo yaba intambara ishobora no kurangira nabwo ubwo bacunze nabi ho Uburusiya n'ubundi ari bwo bubatsinze bukabarahira. Ku banyaburayi ibyo kubivuga no kubyakira kuri benshi byaba ari nk'imperuke hanurwa muri Bibiliya ubwayo yabibageranye bayireba neza imbere yabo. Umwe muri bo aba banyaburayi umuyobozi mukuru w'ubutasi bwa Polonye bwana Jacek Siuera aheruka kubishimangira kimwe n'abandi banyapolitiki batandukanye mu Budage. Ibyo niko babibona ngo aho byose biganisha ubu ngubu nta handi hatari mu ntambara nta kabuza n'Uburusiya Uburayi bugomba kwitegura kubarizwamo kuko ngo n'amakuru yose begeranya abageraho ngo ashimangira neza ko intambara na OTAN Uburusiya bwo bugeze kure buyitegura ngo nk'ubwo bwarangije gukusaniriza hamwe intwaro n'amafaranga bihagije ngo buyitangize kandi mu gihe cya vuba gishoboka ngo Ukraine igomba kuba yo ari urugamba rumwe gusa rw'intambara ngari igiye gukomereza n'ahandi mu bice bitandukanye by'Uburayi. Kwemeza ko Uburusiya bwitegura intambara n'uyu muryango wa OTAN mu gihe cya vuba cyane byo byanatunguye benshi mu burengerazuba bw'isi. Uburyo noneho Uburusiya bwakwishora mu yindi ntambara ngari byihuse uko nguko mu gihe gito nyuma yo kugaragara ko ntabwo ku rundi ruhande n'intambara ubwayo muri Ukraine itabworoheye namba nk'uko ubundi hafi bose mwese babyumvaga ko ari intambara ubundi itari kumara n'icyumweru kimwe cyonyine gusirwanwa, ariko ubu ngubu ikaba yarakwedutse yagiye no kumara imyaka 2 yose. Bakibaza bati ni gute rero Uburusiya bwahita bwishora ku muryango wose w'ubufatanye buhambaye mu bya gisirikare kurusha indi yose iriho mwese uyu OTAN ngo abari nabwo bushozaho intambara ahubwo kandi bubigambiriye. Nyamara abandi nanone babisesengurira hafi nabo bakemeza ko ibyo ari ibintu byashoboka cyane koko Ukraine kugeza ubu ngubu nayo ngo igowe cyane no kurwanya Uburusiya ngo babe babasha no gushyigura neburi ingabo zabwo mu bice bwarangije kugenzura zimaranye igihe kinini. Ibitero bya Ukraine byashowemo akayabo ku ntwaro kimwe n'umurundo w'amafaranga yose babahaye ngo babitegure. Nta santimetero n'imwe yonyine byabashije gushyigura izo ngabo z'Abarusiya mu birindiro bashinzeyo. Abasirikare b'Abarusiya babategerereje aho ngaho ntibabasha gutera n'umutaru n'umwe. Ibyo byose ubu rero birahuzwa nanone ngo nuko intwaro zose Ukraine yohererejwe ku rundi ruhande ngo zakomeje kuba ari neza ubukana buto cyane ndetse na nke hafi iyanga ahubwo n'igitonyanga mu nyanja imbere y'Uburusiya bwo bwakusanirije hamwe bwihutiye kugeza ku rugamba nabo. Izindi Ukraine ngo yarazisezeranijwe irazisaba ariko ntiyazihabwa kugeza n'ubu. Nyamara kandi ngo birasa n'ubande naho nta cyabanyaburayi basize nyuma kuko ibyo bari bafite hafi byose ari nabyo babashije guha Ukraine ngo ntaho bayikinze. Izo ni nazo ntwaro nk'izo bahaye abanya-Ukraine abanyaburayi ubwo bakwitabaza n'ubundi mu gihe Uburusiya bwaba bubatangije intambara. Igihangayikishije abandi mu Burayi rero ubu ngubu nuko ngo mu gihe bakiri muri ibyo ngibyo ahubwo mu Burusiya ho noneho Vladimir Putin yanakobye kenshi amafaranga y'ingengo y'imari ya gisirikare. Ibyo abandi bahise babibonamo ko nyine agambiriye intambara yo ku rwego rwo hejuru nk'iyi mvugwa n'uyu muryango wa OTAN mu Burayi. Kongeraho ko ngo yarahiriye kongera kugenzuza Uburusiya ibice byinshi byahoranye nabwo mu bumwe bw'Abasovieti. Kugeza ubu Uburayi biragaragazwa ko ari ubw'intege nke cyane imbere y'Uburusiya bijyanye n'ingufu mu bya gisirikare ndetse n'intwaro nazo haba mu bukana n'ingano. Hakiyongeraho ko banananiwe no kubukumira nk'uko babigambiriye ku isoko mpuzamahanga mu bihano byinshi by'ubukungu babushyiriyeho intambara igitangizwa nibura ngo babure n'amafaranga yo gukora intwaro zabo no kwishyura ibindi byose ku rutonde rurerure rushyirwa kuri facture y'intambara zihenda by'akataraboneka iyo bigeze muri ibyo bice byese aho ibyo bitwara urutura byose bikorerwa. Ntabwo ari intambara za Kalashnikov n'abasirikare birukanka ku butaka bazamuka imisozi bakurura n'inda ku butaka mu bibaya gusa. Ni ibisasa ahubwo birimo ibikoshwa za miliyoni nyinshi z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kimwe cyonyine gusa. Kongeraho n'ikoranabuhanga ryose ririho mu ntambara. Ikirere cyifashishwa mu kugenzura ubwo butaka no kurushanwa kurasa kure no kugaba ibitero simusiga mu mirongo y'umwanzi kure cyane utarenze n'ibirindiro bye ku butaka. N'Uburayi rero ubu ngubu ahubwo bukeneye kurendwa n'Abanyamerika nk'uko byahoze ariko noneho byisumbuyeho muri ibi bihe no kurusha mu bihe bishize. Ni mu gihe nyamara Uburayi nabwo ahubwo mbere y'intambara muri Ukraine bwari bwaratangiye kwivumbura kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugaragaza ko bugiye kwishingira ubwabwo umutekano wabwo. Ubu ntabwo ariko byafatwa. Abarusiya ngo bahita babagirira nabi cyane Abanyamerika batabatabaye. Bakeneye kurindirwa umutekano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine. Nyamara aho hakurya ya Atlantika uvuye mu Burayi ibintu byarushaho kuba byabagendekera nabi cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe Donald Trump n'abasatira White House yegera cyane kugaruka nanone ku butegetsi mu mwaka utaha. N'ubwo inkiko zaho zikomeje kumubangamira no kumutambamira ngo ataziyamamaza ariko nta mwanzuro urabifatwaho.
ijanisha rinini mu gihe yakwiyamamaza koko kandidature ye itajugunywe muri pubelle riri mu kuba yabigeraho cyane agasubira ku butegetsi. Trump ntabwo ari umufana n'inshuti ya OTAN na gato ihuza ubwo Burayi n'igihugu cye. Akiri ku butegetsi we yarabibabwiraga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika atarizo zizakomeza kubeshengira, nazo ngo zifitiye byinshi zigomba kwitaho bizireba cyane mbere ya byose. Icyo gihe akiri ku butegetsi umunyaburayi wagiraga ibyo yavuga yaramucecekeshaga byihuse ati mubanze muzane kwanza amafaranga umurundo y'imisanzu mutigeze mutanga kandi ayagomba guhwana natwe nayo dushyira muri OTAN. Ntabwo tuzakomeza kuba ari twe tubeshengira cyangwa ngo mutuzanire facture z'iyo OTAN bari twe twishyura, ntabwo tubashinzwe. Ku butegetsi bwe ni OTAN abandi bari basigaye bafata ahubwo ngo nk'urukonoshwa rwa kera rutakigira ikinyabuzima kirubarizwamo imbere, cyangwa se nanone kirembwa cyapfuye kera kigakomeza guhagarara gisigariye ku izina ry'icyo cyahoze ari cyo kikiri kizima gusa. Nuko Emmanuel Macron w'Ubufaransa ngo yayibonaga OTAN. Nyamara byose byahise bihinduka. Muzehe Biden akigera ku butegetsi arongera arayihagurutsa OTAN, arabegeranya, ubumwe bwabo burongera burakomera kugeza mu ntambara n'Uburusiya muri Ukraine. Ni OTAN yahise inaguka yakira ibindi bihugu binyamuryango bishya. Nagaruka rero ku butegetsi, Trump ukomeje gutambamirwa n'inkiko ku rundi ruhande, ibyo byahita biba mu by'ibanze yakongera kunyuzamo ikaramu nk'uko Biden nawe akigera ku butegetsi. Ibyo Trump yari yarasibye byinshi yahise yongera kubisibura no gusinyira ko bikomeza ahubwo. Nuko ubutegetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe cyose nabwo buba buteye bikabarizwamo n'intege nke cyane mu bijyana n'imikoranire n'ubufatanye n'amahanga. Ubutegetsi bwaho bwumvikana n'ibindi bihugu bakaba inshuti z'akadasohoka mu gihe runaka bwahinduka ubundi bushya bugiyeho aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abo ngabo bukabahindura ahubwo abanzi. Ibyo ni ibintu abandi nk'Uburusiya n'Abashinwa ndetse n'abandi baheraho bavuga ko Abanyamerika ngo ari abantu bari aho batagira umutima kandi bibisambo gusa n'abatagira idini cyangwa se indangagaciro izo arizo zose, ngo nta bacuruzi gusa basengeza amafaranga n'intambara babonamo inyungu, nta kindi, ngo ntacyo bemera cyangwa batemera. Kugaruka kwa Donald Trump ku butegetsi cyangwa se niyataba we ahubwo abandi nabo ku ruhande rwe rw'abarepublikani kuri iyo ngingo nabyo byakongera guca intege bidasanzwe Uburayi na OTAN muri rusange, mu gihe ari nabwo ahubwo iyo OTAN yari ikenewe bikomeye. Ibyo rero ngo ni ibintu byahita biha Uburusiya ubundi buhangaje budasanzwe imbere y'uyu muryango wa OTAN, cyangwa se no ku munzani impande zombi zapimirwaho mu bijyana n'ingufu za gisirikare. Ni ibyo bituma muri rusange ubu nyine abantu nka Bwana Jesse Sierra uyobora urwego rukuru BBN rw'ubutasi bwa Pologne ndetse n'inzobere mu ishami rya politiki z'imibanire n'amahanga mu nama nkuru y'Ubudage bose baheruka gutera hejuru bahurira ku mpungenge ngo zishingira ku makuru bemeza ko barangije gukusanya bagaragaza ko Uburusiya bwitegura noneho intambara ngari na OTAN yose mu gihe gishobora no kuba kitageze mu myaka 3 yonyine iri imbere, aho bakemeza ko imigambi y'Uburusiya ku Burayi irenze kure cyane intambara bari mu bungubu muri Ukraine ngo irahuzwa n'uko Uburusiya bugomba kugenzura igice cyose cy'Uburayi bw'Uburasirazuba kibarizwamo ibihugu 14 bahoranye nabyo mu bumwe bw'Abasovieti. Ni icy'Abanyaburayi bita ubwami bw'abami bw'Uburusiya uko bwahoze kera. Vladimir Putin ngo agambiriye kongera kugenzura. Iruhande rwabwo rw'ibindi bihugu Uburusiya buhita bureba ako kanya nabyo bigomba guhita bitandukanywa n'ubwo burengerazuba bw'isi OTAN kimwe n'ubumwe bw'Uburayi muri rusange, birimo ibya Balti, Estonia, Latvia na Lithuania, hakaza n'abandi nka Romania na Pologne nubwo batabarizwaga muri ubwo bumwe bw'Abasovieti bwose, ariko bari bamwe mu bihugu beta satellitaire byabo bagendera mu kwaha n'amahama amwe nabo wabo bari mu mirongo neza y'igice Uburusiya bushakaho ubugenzuzi bubi na bwiza kandi byihuse. Abo ni nabo rero ubu batetezwa bikomeye no kuba Uburusiya bwatsinda Ukraine mu ntambara barimo, utanasize Finland na Sweden mbere y'abandi bose nabo mu Burayi. Abariko nanone ku rundi ruhande bafite ishingiro n'impamvu nyinshi mu kugira ikikango nk'icyo ngicyo na mbere gato yuko Uburusiya butangiza iyi ntambara muri Ukraine. Rimwe Putin yasabye OTAN kuvana ingabo zayo zose byihuse muri ibyo bihugu byose twagarutseho aho zibarizwa, abatangariza kandi abagaragariza n'umurongo yeta ntarengwa aho Uburusiya bufata ko ari uwo muryango wa OTAN utazigera urenga bibaho waguka nk'uko ngo byari byaranumvikanywe kuva kera hose n'Uburusiya, ariko ngo bakanga bakabirengaho. Mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka noneho Vladimir Putin mu ijambo rye yasengeje bidasanzwe umwami w'abami wa mbere w'Uburusiya Tsar Peter wa mbere, ari nawe mu by'ukuri washinze mesengi y'ubwo bwami bw'abami bwabo mu kinyejana cya 17 abishingiraho abwira Abarusiya bose ko ubuhangange bahoranye kandi uwo Peter wa mbere yabaraze batagomba kubutakaza bibaho ngo bazarwana intambara zose igihe bishoboka, niyo bitaca mu kurasana nanone abandi bakabasha kumvikana nabo, ariko ngo bakongera kubwesubiza ngo kuko igice kinini cyabwo cyatakaye cyangwa se bagihugushwe nabo bahanganye mu burengerazuba bw'isi.
abandi bati n'ibyo yavugaga intambara na OTAN kuko ari nabo banzi Uburusiya bufite ba mbere bakaba bamaze n'imyaka myinshi bahanganye kandi ari nabo ubungubu ahubwo bagenzura igice kimwe muri ibyo bihugu byahoranye nabo mu myaka yashize no mu bumwe bashinze bw'abasovieti bwarangijwe n'intambara y'ubutita. Abanyaburayi batandukanye barimo abasesengura iby'imibanire n'amahanga, intasi zabo ndetse n'abandi barabona neza ko Uburusiya ngo buri kubateguraho intambara simusiga, mu gihe bamwe mu bategetsi babo ngo basa n'abasinziriye ahubwo cyangwa babifata nk'ibitashoboka kuko biringira cyane uyu muryango wa OTAN kandi nyamara ngo no kurangira kwawo cyangwa gucika intege bidasanzwe ku buryo nta n'icyo wabamarira na kimwe mu ntambara n'Uburusiya ari ibintu bishoboka cyane no mu gihe cya vuba rwose. Ngo barasanga nyamara Uburusiya bwo bwiteguye neza bukora n'ibishoboka byose ku buryo bwabarwanya bukanabatsinda nyabyo. Bati nk'ubu Putin ari kuvugurura bihambaye igisirikare cy'Uburusiya barubaka ibindi bitwaro byinshi bihambaye umunsi ku wundi, imashini z'inganda zabo ntabwo zigihagarara. Benshi muri abo banyaburayi babisesengura uko nguko ntabwo bashidikanya na gato cyangwa ngo babijyemo n'impaka ko Uburusiya buzatangiza vuba intambara mu bindi bice by'Uburayi. Icyo batumvikanaho wenda neza kugeza aka kanya ni igihe ibyo ngibyo byafata gusa uhereye ubu ngubu. Nk'Abadage bo ngo barabona ari mu gihe kiri hagati y'imyaka 6 n'imyaka 9 imbere, nyamara Abanyapolonye bahita banarwana muri urwo rugamba rwa mbere n'Uburusiya byako kangiye intambara nk'iyo ngiyo nibaho. Bo ngo basanga ibyo Abadage bavuga babishyira kure cyane, ahubwo ngo iyi ntambara irwanwa nirangirana n'intsinzi y'Uburusiya mu buryo budasubirwaho muri Ukraine. Nta myaka 3 yonyine ishobora gushira Uburusiya budateye Polonye, ubwo OTAN nayo ikaba yahita yinjira mu ntambara nk'iyo ngiyo yirengera iyo Polonye yabo nk'umuryango babarizwamo kuva mu 1999 nk'uko byumvikanyweho. Rero ntabwo Polonye yarwana yonyine ngo hagire undi usigara nawe atabarijwe muri iyo ntambara mu muryango wa OTAN. Ni mu gihe nanone kandi ubwo mu byumweru bike gusa bishize mu Burusiya ingengo y'imari ya gisirikare yakubwiye kenshi iratumbagizwa higezwa muri miliyari 115 zose z'amadolari mu mwaka utaha w'ibihumbi 2024. Ayo ngayo ni menshi cyane bigereranijwe nayo bari basanzwe bakoresha. Ni hafi 40% byegera icya kabiri cyayo leta y'Uburusiya izashora yose hamwe mu bindi byose bisigaye mu gihugu. Ni na menshi kandi ubwo ngubwo kurusha yakoreshwa ku ngengo y'imari ya gisirikare ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe byaba bireberwa gusa ku musaruro mbumbe wa buri gihugu ku mwaka GDP. Ariko nanone atari ibyo bishingiweho bya GDP. Ingengo y'imari ku ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo igihe cyose iraziririzwa ubazi dolari rimwe kuri indi ntaho bahurira n'ubwo Burusiya nanone. Ubu nk'ubwo ni miliyari 842 zose muri uyu mwaka bazakoresha. Nyamara nanone ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo zikora byose n'amafaranga zashora mu gisirikare binahuzwa n'abo banyaburayi bose zigomba kwitaho no kwishingira mu ntambara zabo n'umutekano binyuze mu masezerano menshi bafitanye. Ayo bashora yose rero yaba adahagije na gato mbere y'uko intambara itangira kurwanwa hagati y'Uburusiya na OTAN mu Burayi. Byabasaba ndi atarayo kandi y'umurengera bidasanzwe. Kuri iyo ngengo y'imari Uburusiya bwashoye bigaragazwa ko buteganya buri mwaka kwinjiza mu ngabo zabwo abandi basirikare bashya nibura 280 kugeza butangije intambara rusange ku banyaburayi nk'uko bigaragazwa mu mpaka nk'izo ngizo. Ni imibare bamwe mu bandi banyaburayi nanone bavuga ko yabikabirizwa cyane na bagenzi babo kubera wenda ubwoba n'impungenge bidasanzwe bifitiye gusa kuko banabona wenda Ukraine ishobora gutsindwa bakumva ari bo bazaba batahiwe ari bo Uburusiya bwakurikizaho. Ariko ngo ayo mafaranga akabirizwa Uburusiya bwashoye ni menshi cyane kuko mu gisirikare cyabwo ahubwo kurusha nyine ayo bwari busanzwe bushyira mu gisirikare cyabwo mu myaka myinshi ishize. Ayo nayo ngo akaba yaba ari make nanone muri byinshi bukeneye birimo gusimbuza abasirikare babwo nabo batari bake biciwe muri Ukraine no kwisubiza intwaro zabo ziheruka gusenyerwa muri iyo ntambara nyine muri Ukraine. Ngo byaba bisa ahubwo no kwisana kurusha gushoza intambara ku Burayi bwose na OTAN. Ababifitemo impungenge nyinshi bati mwebwe turi ku ruhande rumwe namwe ariko kandi murakinisha Abarusiya kuko mwibereye kure yabo mudaturanye nabo bya hafi. Uburusiya ntabwo mubuzi, twebwe tuziranye nabo kuva kera bari gutegura izindi ntambara ziremereye mu bimenye. Turabibabwiye nuko nguko bimeze ntibikiri kera ni vuba hangaha intambara iratangira na OTAN. Ejo rero ntimuzaze kuvuga ko mwatunguwe cyangwa ngo mudutererane ari byo. Amasezerano twagiranye muri OTAN n'ubumwe bw'Uburayi azubahirizwa. Muzaza turwanire hamwe kugeza ku wanyuma. Izindi mpamvu nanone ngo zasunikira Putin n'Uburusiya guhita atangiza intambara ku bandi banyaburayi muri ibi bihe zirashingira mu bibazo biri imbere muri uwo muryango wa OTAN ugaragaza izindi ntege nke mu buryo butandukanye. Harimo ngo nko kuba OTAN ubwayo yarishoye mu ntambara muri Ukraine itaretse ngo wenda abari ibihugu byibarizwamo bibyikorera ukwabyo nuko bibishoboye bagategura ibitero by'isesimusiga ariko byashyirwa mu bikorwa n'ingabo